Her vaqtdagi büyük tatar tilinde isenmisiz deb desem sizge men Gülnaz Safarova. Siz onlarning eng populyar jurlarin ham jurchilarin birlashtirib turuvchi muzikal qo'ymay hit paradining televizion versiyasini qaraysiz. Bugungi topshiruvimizni biz to'lisincha sportga bag'ishlaymiz. Demak, hozir o'rinlarimizdan turib bosamiz. Boshlarni o'ngga, so'lga buramiz. Yo'q endi shoyaram. Biz sport turida bari teksillashirmizgina. Boshlaylik. Siz bileydingizmi, biyuda sport turuna qaraysh, chunki biyushlardan sportdagi kabi fizik kuch, tuzumlik ham tartib talab etiladi. Demak, kelasi pozitsiyadagi jirshini, Marat Yarulini biz sportsmen, sportchi deb atay olamiz. Amina uning nechigrak biyganligini hozir siz o'zingiz ko'ra olasiz. E'tibor ekranga. Dulkın suları her kişinin öz gömürü sokmağı öz yarı Abidelinin boyları Dulkın suları her kişinin öz gömürü sokmağı öz yarı Herkes gaza! Kızların bin sağlanır senin yanına aşamın Alıp neşker bilenden seni kuşamın Yok güzelim almayayım kızlarım Oğlum nasıl karada Rahmetli sözlerim Yok güzelim almayayım kızlarım Oğlum nasıl karada Rahmetli sözlerim Yanlarımda seni bulganda Yaratılan seyirlerden Menge birge düğülerden Canım taşıp duranda Minna digen barisin Minna digen yarısin Bekledim şartında Eldesin var yanında Minna digen barisin Minna digen yarısin Bekledim şartında Eldesin var yanında Do'stlar, siz muzikal qo'ymay hit paradini qaraysiz. Birida eng yaxshi hit jirlar, kliplar ham siz yaratgan populyar jirchilar. Hayratdan sayin ular o'zlarining loyiqli o'rinlarini olib bora. Sizni kelasi rezidentimizga topshiramiz. E'tibor ekranga. Nasıl Sirar? Silab jiber, haller nechek?
Все хорошо, просто хочу найти невесту, чтобы она танцевала татарские танцы. Да и меня научила. Ey брат, не проблема. Onun için Tatarcha öğrenirge, hem birge öğrenirge gerek. Allah'a Teala'dan sorarsan varsa da bula. Eydemiysin, şu kızlarını kuşatam, eydeli. Sen taptın mı bu sandalyeni? Ya Şamil abi, ne diye sandalyasın bu? Bu bir tilekli komünite tanı sandalye. Ey tilekini. Telek mi? Telek Şamil abi bende bar da var indi Allah'a şükür. Eşim var, bayanım var, ailem var. İsenlik sağlık var Allah'a şükür. Менә монда бая бер җигит утырадыр. Ие. Аның бик каты теләге бар иде. Биетен кыз табырга. Әйдә шуңа бүләк итәйек. Eyde. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. Tıpır bir yerge, büyükler kirek. Büyük yiyin uynar için ilfatla yıkıt kirek. Tarı şiri kindir şiri, tarı şiri kindir şiri, tarı şiri kindir şiri, tarı şiri. Hey hey. Хәзер дуслар барыбыз да сикерергә әзерләнәбез. Ә менә ничек сикерәсен безгә Рифат Зарипов күрсәтер һәм өйрәтер. Ә без кабатларбыз. Киттек. Hayırlı kişiler, isen misiniz, sağ mısınız? Hazır! Şiirler bulup teres koğar idim, terezende indi uçurgen. Mutlar sürgeni küngel terezende, ut bulmağaç teresi bakmalın. Şanlarıma urur tabalmış, uranlardan yalğız batıladın. Mutlar sürgeni küngel terezende, ut bulmağaç teresi bakmalın. Şanlarıma urur tabalmış, uranlardan yalğız batıladın.
yakşı Direk şanlı Tabimlikken anı kimlerde Dinlikni bulup Taplap balığa Tereslerde utlasın gelen Utlasın gel küngeli Terezeyde ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma uğradım tabalmışam Uğramlardan yalğız atıladım Utlasın gel küngeli Terezeyde ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma uğradım tabalmışam Uğramlardan yalğız atıladım Siz süper! Terresinde indi Utula sünge Gökten ahıra yıklan gitkensin Gitken bulsan utum sünmesiydi Gözleyim masiydin gitsensin Utla süngeli küngeli terresinde Ut bulmağaç teresi batmadı Şanlarıma uğrunu tabalmışam Uğramlardan yalğız atıladım Utla süngeli küngeli terresinde Ut bulmağaç teresi batmadı Şanlarıma uğrunu tabalmışam Uğramlardan yalğız atıladım Şanlarıma uğrunu tabalmışam Uğramlardan yalğız atıladım Qaramı qolğan tapşırıqlarınızı bizning TNTV.tatar saytından eksklyuziv yangiliklarni sosial filtrlardan qarab, kuzatib bora olasiz. Biz hit paradni olg'a taba davom etib, Anvar Nurg'aliyevni jirladik. Qarshi olasiz. Seni yanımda görürgen Tavışın işitirgen Senin barlıkны duyarga Günde süyesim kile Anlat Ali Niye seni yaratam Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duramam Anlat Ali Niye seni yaratam Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duramam Bir minuta duramam Anlat Ali Niye seni yaratam Anlat Ali niye sensiz Bir minuta duramam Kazan Kularska! Бәхетте, bu şatlıkta Matur turmuşunun yemen Sine in bәхеtleyde Erkeknin nazlı sözü Anlat Ali Anlat Ali
Мәктәптә укыган вакытта ул җырчы баскетбол уйнарга яраткан. Җиңел атлетика белән дә шөгыльләнгән, йөгергән, кыскасы, чәчкә спорт белән дус. Тик соңгы арада бар тик вакытым юк диде ул. Алар ирек белән икесе кызларын үстерәләр. Шулай да чәчкәнең иҗаты тулыланып тора. Аның курыкма дип аталган өр-яңа җырын күпләрегез яратты һәм әлеге җыр популярлар рәтенә эләкте. Димәк, сезне игътибарга тәкъдим итәбез. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди. Кеше әле силәр, булмаганны бар иде. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди. Кеше әле силәр, булмаганны бар иде. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Яш бара дип уйланма, алга атла борчылма. Бу тормыш баскычларын баш күтәреп үт алга. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Бу тормышка киләбез, рәхәтләнеп яшәргә, хыялны чын итәргә, гомерне җыр итәргә. Бу тормышка киләбез, рәхәтләнеп яшәргә, хыялны чын итәргә, гомерне җыр итәргә. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Елап яш үтәмени, елмай син булдыга да. Әмінә җырчы Рамил Закиров соңгы арада зур теннис уйный башлаган. Тормыш иптәше белән буш вакытны файдалы һәм кызыклы итеп үткәрергә тырыша икән алар. Аның клибын карасагыз, сез дә вакытыгызны юкка уздырмассыз. Рамил Закиров белән балачак хатирәләрен яңартып алыйк. Ну, бу Рамил гел сынга кала инде ул. Гомер буе шулай булды инде ул. Ойдасың инде ул. Егетләр, әйдәгез безнекен җырлыйк әле. Ой, Гомерләр үтә, ай, мәҗлес, шулай яшьлегемдә.
mühabbet hisleri şatlıklı irdeler kişileri Yeşilliknin tılsımlı yazıları Yoksusuz attırılan tonları Ömürler sev 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 ütte Ay ay bakıp kütte 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 Şulay ay yüreğinin dertli yarısı Ömürler sev 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 ütte Ay ay bakıp kütte 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 Şulay yaşlığımı dertliyle kollasın Yeşliknin ilinde Bılbıllar sayrılar kümülde İngilerde kanadılar dolmasın Mehabbet yeneşe adılasın Ömürler sev 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 ütte Ay ay bakıp kütte 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 Şulay ay yüreğinin dertli yarısı Ömürler sev 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 ütte Ay ay bakıp kütte 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 Şulay yaşlığımı dertliyle kollasın Әмінен жыршы Гүлсина Ильясова биатлон қарарға яратам дейді. Чөнки бала шақтан ук легендар биатлонист Уле Эйнар Бёрндален аның кумиры булган. Ә Гүлсина үзе спорт белән соңгы тапкыр мәктәп елларында шөгыльләнгән. Хәзер эшләре күп, спортка вакыты калмый икән. Гүлсина Ильясова бу атнада тагын бер баскыч өскә күтәрелде. Ул бу атнада 3-нче. Күңеліңдәге сірлі хисләріңе бармалар йокма кім білген сенің миңа қарата булган ниятыңны Яны йөрәккәм яратудан Коркма синең гүлеп гашык булудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит синең өчен бу җиргә туган
Muzikal koymay hit parada olga taba devam ete. Yer şirşi yigit Marcel Zakirovka sport bilen şugullanırga selametligi ruhsat etmi bulup çıktı. Şulay da ol Ufa uramları buylap 50 kilometr jeyev barırga mümkün iken. Olay deseng, jeyev yürü de faydalı. Qaragız әле, Marcel'nin jeyev yürürge yoratkanlığı hatta onun klibinden da көрініп тұра. Күзіңе қарап туймын Тек ерегімдегі сүйінен Нешең әйтірге ойылым Алсы таңда сүйем дейіп Сайры құшлар яратам дейіп Көкке йылдызлар язалар Хистерімде Аллақта менің қолымда Сина дейіп жиған қызыл розалар Алсы таңда сүйем deyip sayri kışlar yarattam deyip Gökке yıldızlar yazalar Hislerimde Allah'ta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Məhəbbət suyu bilgisi Roza şeşəgi bilən Qızılın alarının jiyən Senin yanına gilən Alsı tonda suyem deyip Sarı kışlar yaratam deyip Gökке yıldızlar yazalar Hislerimde Allah'ta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Alsı tonda suyem deyip Sarı kışlar yaratam deyip Gökке yıldızlar yazalar Hislerimde Allah'ta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Yaratamın canım diye Şeşkeler suzam sina Al yüreğimi büle giden Singine kirek mina Alsı tonda suyem deyip Sarı kışlar yaratam deyip Gökке yıldızlar yazalar Hislerimde Allah'ta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Alsı tonda suyem deyip Sarı kışlar yaratam deyip Gökке yıldızlar yazalar Hislerimde Allah'ta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Indi жеңүүчүнү белгилегенче барлык катнашуучуларны эске алып чыгыйк. Yok güzelim Ala almayayım güzlerim Uğurlasın karada Mehmet'in sözleri Utmasın geri küngel terezengide Ut bu ağaç teresi farklı balın Şanlarıma kurur tabalım iş Uğranlardan yalgız fazlaladın
Sultandan suyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip gökte yıldızlar yazarlar hislerimde Allah'ta benim kulumda Sina deyip şiiram kızıl rozalar Alдағы гаиләне татар эстрадасында иң спортив гаилә дип атап була. Рәфина Ганиуллина белән Рәзил Камалов дөрес итеп тукланалар. Вакытында ятып йоклыйлар. Иртән торып зарядкасын ясыйлар. Аннары бер стакан җылы су эчеп куялар. Рәзил узган ел 10 километр йөгерү марафонында катнашкан. Тик быел TMTV премиясе белән бер көндә булгач, йөгерүне читкә куеп торырга туры килгән аңа. Ә менә Рәфинә исә зур теннис уйнарга, велосипедта, кич белән балалар белән паркта йөрергә ярата икән. Спортта да, иҗатта да беренче алар. Әйе, бу атнада Рәфина Ганиуллина белән Рәзил Камаловка без җиңүче статусын тапшырабыз. Мәхәббәттән яна сөю тулы күзләр Син булганда җаным минем янда Синең наздан ата алсу гөлләр Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль кайма хит парадының телевизион версиясын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Киләсе очрашуларга хәтле исән сау булыгыз. Иң мөһиме, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.